And the mama aluma wam. Nanga yesontweni bekashami nakakhulu. And then ngithenge thandaz ngiyayibona lentuthi empilweni yakho mina namgama. Beka mshayela ngokuthi mama siumuntu oganayo but bekumphenyukela nje niyabona mfana niyakwazi bazali ukuthi kuyaphenyukela yazi angazi namhlanje ugenweni but ke uthola ukuthi izinto nazenzeka bekushatshwa mina kakhulu ngithi ngakhula ngaba youth ngene esontweni ngithi nami ngifuna ukungena ezintweni ufundisa angihlelile la never said la bakuhlala la into qala into yabonakala babiza wena Facebook uyabona kwatsheka kwasani Facebook I'm department ngihlangana kupha kwazi so ezinye zezinto ezenzeke empilweni yakho uthola ukuthi umama uthi mama bambuze ukuthi wakula vele kagogo siyazi uthi lapho vele bakhona manje idenge futhi ngeke so bayambuza and then uthola ukuthi kunomntwana omncane omvulisayo omzulu wakhe olengane yakhe umntwana kasesi wakhe awubuka ukuthi uanti nakagula kanje ngifuna ukubona ukuthi uzophuma kanjani. Sometimes ukuma endleleni I want to say this ngabe ngiyafana ngihamba semakhaya sometimes nawumile awumelanga wena so lokho mama kuyakhala wena izolo nina ngikhale inasazi bibithwana ngithi ngiyasibamba ngize ngixoxele umama ngithi mama into ngikhala izolo angazi ngikhale kanje ubambini yembizo uziqinise bafo nangisuka la ngizela ngikhala ngaphuma lana ngaphuma engizotshela mina ngikhala ngaphuma maye Belfast ngakhala over indlela yonke over kune tethi sinyama and then it's a ithi nje kwaphela ubudoda kwaba umuntu because kuyafika isikhathi la ungasukhohlwa ukuthi kuba window yabo le ndaba ukuthi icina right but sometimes ngashiya inkosikazi yami ngahamba eBelfast ayitubula imoto eBelfast uphokhala lekhe and at the same time ufuna abantu engizobagibeza ngibathole ufuna ngizogibeza umuntu ngizothola imali epetrol hambe eBelfast angibathole isinyebezi bathi ngiyazicima bathi ngiyathandaza ngiyaqila ngifaka igospel ngizwe ukuthi abantu bahema namhlanje ngicime lento yabo bazala inyembezi hamba ngiyabuya kathi ngibuya how ngifika lebu-anti bami ngiyafika nangifika abantwini ngiyasuka izinyembezi ngicophe la emotweni ngihamba namafutha ngishaya istap ayi ngiyabuya yeyi nangimami yi-1 athi ngikhala kakhulu and then lobo uthola ukuthi uNkulunkulu kunezinto akufaka kuzo wena personal and then kunabantu abazobona ukuthi sifuna ukubona ukuthi bake bakuthuka bathi now respond kanti usimzalwane ubani ukwahlangabezana nesimo neseka never attack back but hayibo kanti usondela awuthi usidisile ngisaxoxa indaba yami number 1 if nje bengiprepare inkosikazi ngithi ngiyafunda iBhayibheli mina ngiprepare during njengoba ngiceda namhlanje ngiprepare namhlanje net bengicedelela sign up nje into zami ngiyakhala izolo futhi
umfana wamuyilele lapha nonkosikazi abehlezi lapha na ngibona iy'nsuku ezinebhezi ngiyathuka kanje nangizwa kahle ngizobona ubuhlungu bokuthi uNkulunkulu not ukuthi ningangithathi ne ngoba into engizwisa ubuhlungu ukuthi ngilahlekelwe ubumina lengizwisisa ubumina mina ngiyazazi angisilo umuntu lo ngikhalela ukuthi mara madoda uNkulunkulu angangiphephisa ey'ntweni ey'ngaka angidlulise ey'ntweni ey'ngaka nengezo nje bazona uNkulunkulu akuthwale bese-ke nasekakuthwele ekubekile ufuna ukuhamba kancane nayizwa lento ngikhalisa ukuthi why should ngingafaki i-effort emsebenzini kaNkulunkulu why should mina ngadecide ngiphuma ecollege and ngiye college ngathi ngiphumela uNkulunkulu and then into engizisa ubuhlungu ukuthi why sengathi ngiphumile mara akangeni ngizistressa ngezinto ngithe ngiphumela uThixo ngithi ngaphakathi ngiphumela uThixo ngizistressa ngezinto ezingahlangani mara ngithe ngiphumela abazona abanye abadala beno bazo-understand ukuthi kudala bekunalento ukuthi umuntu uphumela bani uNkulunkulu yabo uphumela uThixo uphuma wonke kwasanya kafuni ufocus straight entweni zikaThixo ngiyazibuza ukuthi but the effort why waste isikhathi sabantu why waste no bazona we are not faithful enough kini because mina nasimshumayela ngicabanga ukuthi is powerful see beyond that see beyond let us cabangela yo if we can be in line with God unosisi bekaqula na intombazane iqule ngishayile namhlanje mafutha sishele nezandla usisi la usisi lokho bafana nje bona babo until kuze kufike lo mhlungu ukuthi balankosi why le nto nginikeze yona ngingavele ngiyikhiphe yonke why le nto nginikeze yona bazalwane we are not sure ukuthi tomorrow sophila but ngalendlela senza ngayo ngathi sibhalele kwakusasa ukuthi ngizokhula but ufika just only 2 songs then I'm done for then tomorrow I'll come back and do another 2 songs and I said no ufika kuye ngathi ungazikhipha wonke ngathi ufika kuye uzicithe wonke nawushaye idrumle unshaye ngathi kusasa angeke livuke libe khona singayenzi into engizisho ubuhlungu ukuthi nasithandaza sithandazela ngathi ngitshela ubani ukuthi isaso sabo khona ngiyathandaza babethu sezwe bathi asithandazeni babethu sezwe para babebebebe nomthandazo wakho mfana kethi strings ukhiphe isezofoni na uthandaza ugcina ungasazisi ukuthi nguthandaza uthini but I want ukuthi thina sonke nasikhona endlini kaNkulunkulu why should this must keep him wonke bazalwane nangazi ukuthi ngiyazwakala yini namhlanje why into engizisa ubuhlungu into engilimazayo ukuthi kahle mina nomfundisi mina nginenhlobo enenkani nasizwe into ezikaNkulunkulu angihlangiseke wadlala ayonke wajoksa ayonke but once Jesus isonto uhlala ukutshela unkosikazi noma sixoxe ekhaya siyaxoxa ekhaya nasesixoxa ngesonto wonke umuntu labuye emasensini akhe angihlangiseke awufuni kwasana naningizwe luzana lethi seKristweni yami solo abantu baseKristu awuqoqi noma yini ngoba ngiphume wonke for uNkulunkulu and then the church bazalwane liphila ngathi lisesenothuba lokuphila siphila ngathi senalo bazalwane nethuba elinye lokwenza njani ukhona namhlanje uzothi ake ngicale nami kamuhla ngokuphuma konke lapha angibone ngisanda sami bazothi ngathi ngiyophuma
wonke mfundisi wami awuwedwa nami ngiphuma wonke into engiyenzayo yabona bazana it's high time ukuthi abantu ke bazithulule kuNkulunkulu. Iproblem why sidonsa kanzima bazana, sidonsa kanzima ngoba abantu ngokwabo abafuni ukuphuma wonke, and ngalesi sikhathi ningafuna ukuphuma wonke thina abanye siyastrafeka sibhizi sikubhana nawe ukuthi phuma wonke, and ngalesi sikhathi sikubha wena ukuthi phuma wonke awukwazi umsebenzi wami nami ngaphuyama angazi ukuthi ngiyazokala yini. Ningastress no amen lento level angikhulumi noma ne nengazibuza and ngi-emphasize kanje ngivele iBhayibheli lami lapha phansi angikhulumi noma nobani ongahlupheki wena mina mangizwa vele ishuthi ayiqondananga nawe lento ukhona umzwayo ukuthi asizameni bazalwane siphumeni wonke no mthandazo ukhona nawo yothola sesi-3 4 ngathi nabanye laba esilana siphilanga kahle bakhona abahlele emakhaya baphila kahle nje aba isonto lenza izinto yabona ngathi sesenamathuba amanye okuphila mfundisi ngiyacela lapha ICU yabona ucishe ngathi ngathi umuntu angathola ithuba lapha ICU uphila ngathi bagade bayokufaka lapha bese kuyajibula buyi ube phakathi kokuphila nokufa bese kubuya ngapha usopha uzothi Nkosi bengicabanga ukuthi nginelanga lonke kanti akunalanga lonke nayikhona into bazalwane siphila ngathi sisenamathuba okuphila nasenza izinto sizenza ngathi sisesenamanye ama-chances asinamathi bengitshela abantwana beyouth la ngibatshela ukuthi abanye baselele 3 years abanye baselele 2 years abanye baselele 5 years bacabanga ukuthi lokuphila kweyouth thina sibantu abasha thina siright kuyaphela ubusha iperiod yakho inkulu kakhulu nangokuthi bese iqalile responsibility until uziyofa so then baphila nathi siphila ngathi namanye amathuba okusurvive until nasingaba nabantu abangaba nenhliziyo yokusebenzela uNkulunkulu baphume wonke nasicula ama-chorus baphume msizana bathi Nkosi size kuwe nasigida bagide nathi nasinikela sizimisele yonke into nasiyenza sizimisele akufana mina ibamba akufana nami ukuthi sonke besizosho ake ngifisa ukuthi ungivalela amehlo akho bese kuyasincena vala amehlo akho bese ke kuyasincena uyingcengele lokuthi Nkosi uzibuze kahle ngendalo because wonke umuntu nakasindiswa kunenjongo kaNkulunkulu awusindiswanga ukuthi uzohlala esontweni wena ungene uphume uhambe kaphi uyothandaza kunezinto ezinkulu uNkulunkulu azibekile empilweni yakho ngifisa ukuthi la ukhona khona uzincenge wena ngokwakho uzicolele kwezinye izinto ongazenzanga kahle bese kuqala ipurpose yakho uNkulunkulu uzincenge namhlanje ukuthi Nkosi yabona kunezinto eziningi ezenzakalele empilweni yakho but from sukela namhlanje ngiyancenga ukuthi ngipha amandla ngibonakale kuwe ngibonakale ngilento lena ofuna ukuthi ngibe yiyo shata makazi ithi ngicela ungisize ngibe yilento ofuna ukuthi ngibe yiyo and then lento ofuna ukuthi ngibe yiyo ngingayigoli zincela ukuthi lento kumele ngibe yiyo mangayigoli lento onginikeze yona angikhiphe yonke yopithu zincela yabona lapho uvala amehlo ngalokho akekho ukudecide yakho ayodecide ukuthi kahle ufuna ini zincenge wena ukuthi ufuna ukuphuma konke abanye uNkulunkulu umthembe ngabantu ababeziwe
nibhayizisa abantu ababiziwe kubonakala ngathi abana-purpose. You are there causing chaos kumuntu kaNkulunkulu. Awutholi i-purpose yakho na zincenge wena inkosi mami le nto oyibekekile engingayazi na ngiyamukela njengokunjalo ande-ke nkosi ngicela ukuyithatha injobi njalo angiyazi but inkosi nasoyiveza kimi angiyithathi injobi. Ngicela ungithandazele namthandaza inkosi ngisize Nkosi, ngisize. Ngiyathobeka. Ngiloko okuvusa kimi manje. Awusho lento njengomntwana kaNkulunkulu. Ngiyathobeka. Ngiloko okuvusa kimi manje. Ngegama likaJesu. Baba ngiyacela. Kunezinto engingaziboni kahle. Kunezinto engizisabayo. Kodwa ngiphi isibindi. Ngosukuma ngamandla. Angivumi lutho. Ozobambezela lento ibekekile. Ngegama likaJesu. Awuthandaze uthi ngegama likaJesu. Baba ngiyazi. Okubekekile. Uthembe mina ngakho. Umbuso wakho uyoma ngalento ibekekile. Ngiyacela angithembeke kuwe. Ake sikume sishele ukuthi izandla namhlanje.